wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam iban salawat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahulinya suway masih kita niyo tumukbal sin sa taud-taud pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta subay masih kita niyo halong kabuwa pa Tuhan nato Rabbul Alamin. Amuin tumilu sa huminang sing karayawan sarta tumilu sa umanib lumayo ding hakangian. Demikian hitukbal namo impagsarang syukur kaniyo katan muna pamangasila amu intaw maasing kauman timuku iwan at kainahon simparkalak nanto iwan pamangasila kaguruhan amu reisat inna naabit iwan nangin bait kamu demikian pa kamu kemaasan amu indi magbatik laul masih tumainghog iwan su dumungog hapang Hindu sin agama Islam. Hitukbal namo kanyo inlapal kasila saha kabiyaksahan nato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katautay manghuran ha agama Islam, iniring ha mga nikmat sa laggo-laggo, murah-murahan pangmayan, papagbarakatun katut tanin sinallahu ta'ala in adlaw ini, mahinangdanin paglingkod na to ini, hikatay sinallahu ta'ala sin ibadat na to, iban hikaampun niya hapardusahan na to, sarta malapay kita niyo hapagyanan sin Nabi, wa ghasyat humur rahmah, amuin putusun kita niyo sinallahu ta'ala sin rahmat iban ulung niya, iban man kita niyo makalamud hapagyanan sin Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah, amu in sabbutun sing kamalaikatan ingkangan nganan nato dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian bangman impaglingkod nato ini mahinangdan sabab hikaganap sin timbangan sing karayawan nato sarta dumatung haadlaw mahuli in magsama sibuk kita niya bangunon magdungan-dungan in humarap matupatuhan hapag-uhanan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil sumud pasuga tiatara masin Allah ta'ala. Mga katautay manghuran ha agama Islam, in napini namo topik amuin bisarahun nato hamay na atini. Murahan kalau kita niyo makakakdi pa iddah sabab na ini malaggo ka pa iddahan. Kaluwaha wala nato napakai insyaallah pakayon nato sababin ini ring ha mga sunnah ini dia akan katuk sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin kalabihan iban kapaiddahan sin duara ayat kalagguan kapaiddahan sin dua ayat amuin pini sinallahu ta'ala biutang piang khatam hasalaggo surah halam sing Quran. In dua ayat ini piang khatam sin Tuhan hasalaggo surah halam sin Quran. Amu in surah nabangkilnya naruun ingkatan. Nabangkilnya in hal sin mga muttaqin kahukum-hukuman tumaallok di hadunya. Deng naman hapag hula-hula, deng naman hapag usaha, deng naman hapag-agama, deng naman hapag-iman, sambil paparkala dumatong paadlaw mahuli, ini tuan, ini biyangkil halong sin surah, pag-uhus khiyataman sin Allah ta'ala sin surah, in dua ayat ini, tiyawag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innanya khatimu surati al-Baqarah. Sia ini impiang khatam sin surah al-Baqarah amunin tumagna amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sambil pakahinapusan.
Muna in ayat ini hawaktu timurun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Pagdasin Jibril maun panabi pagbatbat sin nabi piasap laga sahabat najugjugin sahabat diagpakan simbuka wala bakas sila diagpakan buka bihaun buka unuin nahinan sin sahabat nag-us-us sila katan niya tu parasul indagbus nila biadagbus anak amuin makusog magbakti pamaas amuin wayruun hinang hindi labay hibaid hamaas iban nakalanduin la sa hamaas hawaktu sila diatungan problema wayroon diaran nila dugaing malingkan ama nila amin ama nakalanduin ulong iban la sa anak bang marapat minsanin pikut di makatapuah anak bang marapat minsanin hilang di makakutkut ha anak hasabab sin ulong sin ama manjari di matung sila matu panabi laung sing kabataan limuluhud intanda sin limuluhud kya baita ya Abu Hurairah intinduk nila habaran nila tuhud bukun sigi tuhud dinamuin biar dagpak nila palupa ampas sila imaluk panabi iban agi nila laung na ya Rasulullah kullibna minal amali ma natiquhu as-salatu was-sawmu wal jihad was-sadaqah. Hadalamin sila limuluhud long nila ya Rasulullah dihilan kami sintuhan kewajiban hinang kagausan namo biak nasin sambahayang puasa iban magjihad iban magsadakah iban dugaing paring hayat tu kagausan namo unzilat alaika hadihil ayat lam tikuha timurun kay mulong niya in ayat ini di namuk tuud kagausan di namuk kagausan unin di namuk kagausan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yurun deng manusia imasalamat ha ini amuin hadisun nafs long sin Arab aun waktu au magpakasud papangatayan mo huna-huna huna-huna mangi wayroon tao hindi makahuna-huna sadya sa wala liapal wala yato yang gautaan hat sadya yariri halom sindaghal amu insuy-suy niya pabaran niya ingan niya yatun hadisun nafs intubdo bang yaon piatampal mo piamis sarah yang gautaan autohpo atau wala mo piamis sarah wala mo yang gautaan hisabun dakaw sintuhan naman jariin sahabat na susah mahiri masusah way undeng kato hindi makahuto-buto hindi makahuna-huna makita kau yaon au magdi mahuna-huna mo naring sabiat tumiyo ka napagyan nila bihag ko ya Rasulullah timurun kay muin ayat di na kagausan unin sambag sin ama amin maulong mag-anak amuin nakalanduin lasa niya mag-anak labi paring halasa sin original ama pa anak sabab Tuhanin nagyan harisun alaikum azizun alaikum iban haris biyaita ini kato sin Tuhan nakalanduk patuod injaga sin nabi kato pakamumpaatan ding simbaran takuma kamumpaatan nakalanduin halik niya kato kugdanan kita sing kamudaratan ding simbaran tahumalik pakamudaratan bihamin lasa sin nabi habiyao manin lasa unin agini ha anak nila ha mga sahabat kalasahan amin anak imaluk pamaas anak magtataat maas nakalanduin lasa long sin nabi aturiduna an taqulu mithla ma qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana innaka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir in agisin nabi unu mabaya kamu
Inhi pamung niyo biya sing kia pamung sin kia paturunan kitab na kaunaring kaniyo amunen Yahudi iwan Nasrani in agi nila ya Allah diumog namo na imbayta mo iwan kia pahaman namo sa di namo agaron sa long sin nabi pamung kamo in agi niyo ya Allah diumog namo na imbayta mo iwan kia pahaman magtaat kami sa bangaon kasaan namo kamali namo ampuna kami sabab ikaw rin uyan namo. Amuyan tulungin pamunin. Kalau sami na wa atakna, gofra naka wa ilaikal masir. Hawak tuman ya tubiat bat na sin sahabat. Ya unnad piamum nila sambil simaplak naroon kanila ingkabdangan yaon. Timajalli in ulong iban rahmat sinallahu ta'ala. Amuna in timurun na in ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sambil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat sambil pagkahinapusan. Sore nga sabiat ko kiyuyahan in sahabat singkuyag na kalando minsan pamaig na kanila ingkatan hasabab turun sin ayat ya umpuas sing kasusahan. Menjariin ini ulung iban rahmat sinallahu ta'ala panabi lapay na kita ni kata inamuin dua ayat ini malago Tuhan ang kalabbian hinang ini sin Tuhan spesial hitokbal niya hatta ukalasahan niya way na kalasahan niya labi bang nabi amuna in rasul way na kalasahan niya bang umat dalumi ha umat sin nabi. Sore nga sabiat to dihil katok. Ya kau taimang huda agama Islam. Amali ini jakpat na kau. Palihalaa ini nagparuntungan na kau. Ikaw na intimap pa. In nabi nagbaita. Hawakto siya nag-isra. Sambil simakat siya pataas. Imabot pa sidratul muntaha. Dihil kani into perkala wala dihil hakanabihan na kauna. Wala dihil lasasin Tuhan kaniya iban lasasin Allah Ta'ala umat niya munadihil kaniya in sambahayang 5 waktu hikarwa dihil kaniya in lupa mahinang niya pag-ibadatan masjid pagsambahayangan ganti sin tubig pagsutsihan hikatu amunain khawatim sin surah Bakarah so tu indihil kaniya wala kiarihil hamanga umat na kauna iban kanabihan na kauna dihil hanabira nakaagad niyaon demikian long sin nabi hadis sahihul muslim Abdullah ibnu Abbas nagiyan long niya bainama Jibril alaihi salatu wassalam kaidun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a nakidan min fawqi Farafa'a ra'sahu faqala babun minas sama' futihatil yawm lam yuftah kattun illa al-yawm wa nazala minhu malakun faqala nazala malakun ilal ardi lam yanzil kattun illa al-yawm fasallama alaihi wa qala absir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablak Fatihatul kitab wa khawatim suratil Baqarah la takra biharfin bihima illa u'titah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Law Abdullah ibnu Abbas sa sahihul Muslim hambuok adlaw timibaw hi Jibril panabi harak bustao limingkod doon hadarat sin nabi nagmeeting sila tagha sadya nakarumog sila tagiot hataas sin langit biya tagiot sim mag-ukab kaulawang simbayin tagiot biya dagbos mag-ukab kaulawang bayin himanga din Jibril pataas sin langit kita niya in lawang hataas din langit na ukab
Apa niya iyanin Nabi Muhammad long nababun minas sama putihal yawma lam yuftah kattun illa al-yawm. Lawang day ngatasin langit naukab na law niya adlaw ini. Wala bakas yaun naukab sa ummul sin lawang yaun malingkan adlaw ini ra. Wala bakas naukab day hatikmil zaman iukab dah waktu yadto. Wa nazala minhu malakun uwas ni maug day halawang yaun inambok malaikat. Long sin Jibril ha Nabi Muhammad long niya malakun nazala ilal ardi lam yanzil kattun illal yawm. Malaikat timurun maripahumi ding hatikmil kapapan jari si malaikat yaw wala bakas nakaturun pahumi malingkan adlaw inira. Pasallama alaihi pagdatong si malaikat yaw naglilingko din Jibril iban Rasul si malam pa Nabi Muhammad iban pa Jibril ampa inian ha Nabi Muhammad im malaikat timurun yaw long ni absir binuraini pagkukuyak kaulong niya ya Muhammad tiukbal na kaymo indua sahaya bang musini napakay magsahaya in ummat mo iba magsahaya kau magbulik nagin sahaya roon kaymo long niya wala bakas kiarihil hahambuok nabi dahil ha mga kanabihan na kaunaring kaymo malingkan kaymo ra pagkukuyak na kau long niya uno Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah amuna impatiha iban sin dua ayat kahinapusan sin surah Baqarah la takra biharfin minha wairuun mabassamu hapatiha iban sin ini hambu huruf deng kania indi irihil kay musin Tuhan indua dihilan kau sahaya iban dihilan kau singkarayawan nabassa halauman panghinduk tuan sindua ini nasabut ayat ini iban sin surah Fatihah iban karayawan di masay puah dahil hasawag sinyanto ini untuan gusih malaggo wala bakas tiukbal malingkan hanabi ya kau te manghud basah madaran imbasa mo kaniya sahaya mo sayang impangayok mo halawm ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hirihil kaim impangayok mo halawm law rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana hirihil kaim hakaiyan mo rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina irihil kaimu hakaiyan mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih irihil kaimu hakaiyan mu wa'fu anna irihil kaimu hakaiyan mu waghfir lana irihil kaimu tahan sidhi doa murun irihil tuan kaimu wala ini kya tukbal hakanabihan na kauna wala tiukbal hamanga karasulan ikaw ra inna tini timappa na kau iwan timappat na kau ayaw mo yaong puha-puha ayaw mo tuwan yaon baba-baba malaggo ing kalapihan law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya sahih long niya tito tilkaku bi khawatimi suratil Baqarah min tahti baiti kanzin tahtal ars subhanallah dihil kaku ing kahinapusan dua ayat surah Baqarah kiawa hababa bai sin gusi sin bawa sin aras gusi kanzun treasure doon kiawa nagian pa Nabi hadisnya sahih long na inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin sahih long Albani ha sahih Sunan Tirmidzi wa anzala minhu ayataini khatama bihima suratal Baqarah la yaqra'ani
fi darin fi salasati layalin fayukarribuha syaitanun au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Long sin nabi liukis halauhil mahfuz ingka ganta-gantaan katan hawalak papia panjari in langit iwan lupa haruka ing riwayat khamsina alpisana kay man nga ibu tahun riwayat yaun alpaini dua nga ibu tahun. Long sin ulama buku niya tulong niya nagdugtol sa imaksud ya tubiyaita sin adad bilangan mataud sabab bangkaw imian dua nga ibu mataud kay man nga ibu mataud kay man nga ibu tahun papanjari unin langit iban lupa way patao asal na kia lukis piyaguwa niya rito in dua ayat hinang niya kahinapusan sin suratil Baqarah layak raani di mabasa in dua ayat yaun doon ha kumpaun in siya butdar bukun bayi pisala sa tilayalin tuyrum mo nabasa nagsuno-suno di makasuokin syaitan tuan maun pa kumpaun biariin na wang sumod minsan in sumok di makasuok ya kau taymang hudaa ka ma Islam aamalan ini tuan doon bukun adlaw aun adkar may naat aun adkar mahapon in ini doon bang munabas sa sindong habay mo turum sadya nagsunog na basam di makasukin syaitan kayo biariin na bang sumud palaumbay mo biariin na bang manasat ibang manghubat kayo mo minsan in sumuok tuan di makasuok nabiin nagyan hadis sahih aw pasahihul muslim in agisin nabi long naman karaa man qara'a bi ayataini min khawatimi suratil Baqarah fi lailatin kapatahu sahihul muslim hisiu-siu kuno imma kabassa sin dua ayat ini kay napusan sin suratil Baqarah sindom kapatahu inda Ibnu Hajar inda Imam Nawawi nagsara hinda Ibnul Qayyim mataud nasabbot nila ing kaibanan pagyanon kapatahu ay higarantol kay mo biya dakaw nakapagtahajjud sindom sa hasarat puas mo magsambayang isa sambayang ko 2 rakaat sunnat bangkaw nakasambayang 2 rakaat sunnat ubos ang pamubiyas sa ini before kau natub igarantol kay mo sintuhan sindom yan nakatahajjud kau kaisa makna hikarwa higarantol kay mo sintuhan hindi kau dagpakan mudarat sindom yan mudarat daing habang sa jin sibuk da jin manusia iban jin syaitan manusia iban syaitan jin ini katulak pasan kau daing hamang nga uno-uno na aramalah hiparatong sinallahu ta'ala bukon isab deng haji deng syaitan jin iban manusia so wang mo yato hambuokon kato tafsir si mga ulama ay lapasan kau hakahupuan deng hakatan uno-uno perkala sibuk da bahaya syaitan manusia iban syaitan jin iban bahaya deng hamapuas deng kanila ini kau lapasan ya kau taymang muda agama Islam pagpasahon ni urabaha ini hati-hati do alhamdulillah sa inlabi marayaw pagbasa mo subay natumok guminso ka sa babapaktog kong sinso ka mabilang do yung mga syaitan pulak ka na ang kanasat to agi kato sin nabi in tubig mo subay mo na lukuban para di ka mudaratan inluluunan mo aw makaun mo lukubi in mga kabataan mo ayaw muna pagwa ahabay sabab doon in mga makhluk makabuka amuyan isab in kuhibal iban hibal nila nahawat tu yaun biasa mo pagtugong sinsuga
tamingan kau sintuhan hakamudaratan siniaw. Nabang ini ang biasa mo sinamuin masuk kau matu makajari. Biasa mo raisab masuk do matungin subuh makajari. Sa inlawi abdal basahun mo hawakto siya tumugong. Mga sila tabi'in in agi nila kato. Long na ikra'u basahan niyo. Ikra'u huma wa allimuhuma auladakum wa nisaakum fa innahuma Qur'anun wa salatun wa du'aun. Long si mga tabi'in basahan niyo yung dua ayat ini. Panghinduan niyo hakaanakan niyo. Daakan yung anak niyo magbasa sin dua ayat. Iban daakan yung kaasawahan niyo magbasa sin dua ayat ini. Sabab naita, sabab insya kuno yaun Quran. Iban insya yaun sambahayang. Iban insya yaun doa. Naita di sambahayang. Biar na sin tafsiran sin ulama amin kapataho. Bang munabasa sin doong tigarantol kay mo sin Tuhan. Biar dah kau nak tahajud do. In tahajud dia un sembahyang. Hangkan satu long hijubair. In ya un long ne salah. Wa doa sabab un doa ni halau. Wa iru un doa ahi pangin doa amu ini sambahun kau sin Tuhan. In aginya na abkad paalto. Amurai. Pagian mulang Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Magpi kau sambahon sintuhan hadis sahih. Long na naamkad paal tuho. Long sintuhan i-approvean ko. Nabang mo nawas sa tiap-tiap doom. Timapa kau. Di ada kau nakasambahayan. Kawas sa pakaw Qur'anin doa mo. Tiyay makpasin Allah Ta'ala. Puas ding hayat to. Tiyamingan pa kau ring hakamudaratan. Puas ding hayat to. Nakawak mo pa. Inggusi habawasin aras amin wala kia tukbal hakatan kanabihan iwan karasulan yanda kia tukbal kayo sore nga sabiat to ayari long ya Abi Hurairah man karaahunna kana lahu ka ajris sa'in hisyo inna masakani ayaun sindum biak dasya kia rihilan tungbas sinta unamu asah. Ya kau tay mahmud ayaw na to pason. Demikian long ya Ali ibnu Abi Talib. Long ya ma kuntu ara ahadan yakalu yanam qabla an yakra khawatim suratil Baqarah. Bukun longnya ingkaunan hapangita ko mabilangin tao taga akal ambuok taga akalin mato insubay niya basahonin ini biak niara kau iyan hapangita ko intao ay akal mato di na hindi mabasa minsan pa siya nagbukal halol akal hapangita hi Ali ibn Abi Talib tao ay akal sabab naita bang nein ini wala biasa bipur siya natog mataod karayawan na hukpas kaniya mataod karayawan na hukpas kaniya mataod kaampunan daing hatuhan na puha-puha niya wala niya kya sautan suri nga sa wabiat tutuan hipabasa kato nabiyaon insyaallah sunnat yaon hanggaw taan na to di ba imiyan kato ulong sintuhan amin agita sami'na wa ata'na gufrana karabbana wa ilaikal masir amuna unin amin piamung sin nabi naman jari dia kita sintuhan inagita sami'na piatindog ten dia akan inagina kita wa ata'na tiawag kita sintuhan dia ya ayyuhalladzina amanu qimus salah atau adu kaing ayat aqimus salah patindu kain sambahyang diungog ta kaya pahaman ta wa ata na nagtaat kita piatindog kain sambahyang sa dalam pagpatindog ta sin sambahyang uno nakatatuod in pagpatindog 100% in jawab ohay
hangkan natoy buli ni agupra na karabbana wa ilaikal masir. Piangayo tapatuhan sabab simbisi in akalta ibang pikilanta kaya tunay ta in sambahayang bukon habya kabayaan niya dengan sabiat tu iyan tentuhan ya Allah ampuna kami hapa muha puha namo hapag pakai apag patindog sin sambahayang in agi sin Tuhan ho. Tiyawag kau sin Tuhan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Okay diungog tasami na. Wa kabilna tiyay makta wa atak na piarag busta. Sa hapagpuasa na to bulan Ramadan, ya tinggalan na to ingkatan patinggalan, pialihalak na to ingkatan pialihalak way. Aun waktu makarungog da kita simbukon marayaw. Aun waktu makabisara kita simbukon marayaw. Aun waktu makahinang kita simbukon marayaw. Sore nga sabab yatu iyan ta intuhan gupra na karabbana wa ilaikal masir in agisin Tuhan ho. Niya at takaw. Oo, iyampun takaw. Oo, tiyay makko. Inamu in kasaan mo inato niya at takaw. Ya subhanallah. Kita mo'y mga sila na kauna. Hangkan na imyan kita Rabbana. La tuhammilna. Malata katalana. Ya Allah ayaw mo paraha kamu in mga perkala di na mo kagausan. Biariin, biasin tiara mo ha mga sila Banu Israel. In Banu Israel bang makabaak dosa sumay magtaubat. Sabiarin in pagtaubat. Long sintuhan patubo ila bariikum paktuluan pusakum. Narita kakausan in bihat to. Inagisintuhan bang kamu magtaubat patuhan niyo, kakamu utak, lakutan niyo, imbaran niyo. Na dua magtaubat, mbuk lakuton ni nambuk, nambuk lakuton ni nambuk, ampampunon. Kita way. Imyan hadja kau huprana karabbana wa ilaikal masir, maapa aku ya Allah. Rabbana, imyan kau, la tuakhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ayaw mo kami siksaah hauno ha mga parkala kaya lupahan namo wala namo nahinang kaya lupahan namo ini minang yaon sabab singkalikapan namo ando ya Allah ayaw mo kami siksaah yaon atawa akhta na nalaong kami wala namo piakturan ayaw mo kami siksaah in agi sintuhan naam kad paal toho inangon ko di kamu siksaon di kamu azabun perkala ya lupahan niyo haparkala wala piagtuuran niyo wahanallah ulung kato tuan sintuhan imanga sila bang nalaong anadi bang nasa suway magtaubat biarin yung pagtaubat pagtuluan pusakum lakutan imbaran niyo wala dihil kato sintuhan dihil kanila ulung iban rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala kato. Dengan sabiat tun in umat ini kaulungan sin Tuhan. In umat ini kaulungan. Supaya kita sin umat ini imbakas sin lasa sin Tuhan kania in sia Tuhan mapatut kalasahan. Supaya kita in sia mapatut kalasahan. Biariin amunen imian sia sami'na wa ata'na. Ghuprana karabbana wa ilaikal masir. Ya kaum umat Islam. Gosi sa ini rahula tumtumun na to ipanghindok na to ini hakaanakan na to anak na to ipahapal na to wayroon indom hindi ipabasa na to kanila wayroon damikyan dengan mga usbawaris kampung na to kalasahan na to pusakaan na to damikyan kaasawahan pusakaan bukun hadja ing mamassa ama mamassain anak mamassaray sa bin asawa sabab ipapahindok tuan kato kalabihan sin ini natiyak na an sin Tuhan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi bang mukitaon may ta ini nahinang indua ari tatay maun sabab bang mo kita unya undoon kanila impag-iman. Manjari ang waktu
Ini magdaawa kita long kaing kita on iman. Aun waktu magdaawa kita ing kita long bariman. Labi luwa bang kagitaan na to in tao. Yaon nagkakaon. Kaya mungmungan. Bisa ramat tumariwala si mambong. Inagita maiman laong mong tahikuan. So alhasil bang bihat to nin iman. Doon hanggaw takbaran. Naman jariri siabut in rukun iman. Siabut tuan in rukun iman unong. Angkan natiyagnan aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Bang kau magbasa kaniya, iman kau aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Mabaya kau rumuhum, ayaw kau rumuhum min rabbih. Suway mo ganapan wal mu'minun. Dito kau rumuhum. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dito pag-ubos tawkid na ini kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir. Tub-tub dito bang kau magbasa naman jari tiagnaan di sintuhan kisah katu biyaita ay in Rasul sallallahu alaihi wasallam hibu simpamarat saya long singkaiwanan ulama pananapsir ini ang kuno Rasul karasulan bukun hat sedja nabi long singkaiwanan kanabihan manjari long sim mga ulama inamid lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ini ang kuno napapas ini jumhuril ulama sin ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha iban sin amana rasulu bima unzila ilaik amin kia bukaan sin mga sahabat hisabun inutub-hutub ulong sin Tuhan piapas niya turi na hisabun amuna intimurun na in amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi long sin kaiwanan ulama wala napapas may tak sabab ang pagbiddaan sin hisab iban ikab. Duga ingin ikab, duga ingin hisab. Walaupun long neng ikab siksa, ini sabbukun. Long na biariin. Biasin hadis kan Ibnu Umar. Amin dahon mag-alop sin Tuhanin ipon, ampaiyanon. Atadkur, kaya tumtuman mo ikaw na kahinang. Hinang biya ini haadlaw ini bihadto. In agisin ipon naam. Iyanon ni sabdi ba nakahinang kawiya ini bihato in agi hoo. Nakahinang kawihato bihan in agi hoo. Unin agi sintuhan. Inan niya to hisab. Sa tartuan kapit dunya. Tiapok ko ini kay muhadunya wala ko biyukiyas. Wa ana in ako long sintuhan. Hawihaon agtiro ampunon ko kay mulaka. Agtiro lakal yawm. Ampunon ko kay muhaadlaw ini. So ingat ya tu hisab bukun siya pasurun panarka. Walaupun in ikam hisabulak siya ban hitilak bu panarka. So renga sabiat tu renga mga ulama nag-iyan. In ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard in yaun hisab bukun siya ikam denga sabiat tu wala napapas in iyayat aulihan mustasna sajja. Eksepsion hajja. Eksepsional atau akan long niya khas inyaon mamayta sadya sin pagka-special sin amuin ayat aulihan walaupun in aunahan uway inyaton day nga mga ini ikhtilapat si mga ulama pamaham nila hatungod ayat naman jari biyayta di sintuhan imma in Nabi Muhammad hipo sin iman iban sin kanabihan na kauna sin uno-uno na piyaturun kanila sin Allah Ta'ala impia turun kan Nabi Musa amun in Taurat yaong kalam sin Tuhan in Taurat pia turun kan Nabi Musa kalam sin Tuhan inamu in Zabur pia turun kan Nabi Daud kalam sin Tuhan damikian in Injil pia turun kan Nabi Isa kalam sin Tuhan damikian in Suhuf pia turun kan Nabi Ibrahim ibani Nabi Musa in yaon tuan kalam sin Tuhan damikian in Quran pia turun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam sin Tuhan in kanabihan katan piarat saya nilayad to
bukunhat sila wal mu'minun. Iban singkatan mukmin. Ingkatan mukmin umat sin Nabi piarat saya ni ingkatan sin timurun hakanabihan. Siarain namarat saya pia turunan ni Nabi Ibrahim suhuk kalam sin Tuhan. Silarain namarat saya pia turunan ni Nabi Musa Taurat kalam sin Tuhan. Silarain namarat saya pia turunan ni Nabi Isa Injil kalam sin Tuhan, pia turunan ni Nabi Daud Zabur kalam sin Tuhan, iban nasin Nabi Natu Muhammad Quran kalam Tuhan sin Allah Ta'ala. Ubusan pati ukiran sin Tuhan kullun amana billah. Ingkatan silayat tu sibuk da Nabi, sibuk da Rasul, sibuk da mukmin umat di Nabi Muhammad. Katan sila sama sibuk namarat saya pa Allah Ta'ala. Menjadi pagparat saya patuhan lang si mga ulama doon haupat. Al-imanu biwujudillah, al-imanu bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifati. Doon haupat. Hika isa parat saya hun nila in Tuhan aun. Wala nila kita. Sa aun. Biarin ni kaingat nila aun tanda. Bat aun in Tuhan. Siya in nagpapanjari sindila. Sa doa ingin maggawa. Indila sinjipun. Doa ingin gumawa bisara. Indila similikan. Doa ingin. Indila cinta usog. Doa ingin. Simu dadila. Intanda aun nagpapanjari amo na in Tuhan. In langit habihaon ablang. In surah, in bulan, in katan, tanda in aun in Allah Ta'ala. Maun kau pabaran mo, may ta in buhok mo maghaba. Maun kau pabahibo mo, di tanto maghaba. Maun kau pakilay mo, di tanto maghaba. Nabang naghaba, da buhok, daran kau nagkuhunting kilay, daran kau nagkuhunting bahib. Sibuk da buhok, hapart simbaran mo, sa aw maghaba, aw di maghaba. Tanda aw nagkukontrol kaniya. Amo na in Allah Ta'ala. Demikian doon halombaran mo, hangkan nintuan nagiyan, wapi anpusikum apala tubsirun. Doon sa jahabaran mo, may tali mo yaong magkatali. Di mo yaong magkaangan. Iniyaon manunjuki aun nagpapanjari hisyo amo na in Tuhan Rabbul Alamin. Hikarwa parat sayahun mo impagka uluhiya sin Tuhan. Tuhan wayroon mapatut sumbahon pagtakipunan malingkan siyara. Di makajari hitukbal impag-ibadat mo paduaing din kanya malingkan tukot na kanya. Duaa kaniara, tungga kaniara, tabang mangayo kau kaniara. Sabab siara in makamumpaat iban makarihil kamudaratan. Sore nga sabiat tu parat saya way sumbahon, way pagtag-ipunan, way pag-ibadatan, dugaing malingkan tupot sin Allah. Hikatu subay mo parat saya Tuhan intag milik singkatan. Siya intag dapo kato. Hagkaiyan na lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Piyauna ing kalima lillah. Tupot na Allah Ta'ala siya intagda po singkatan sin sabarang hatasin langit. Iban na sin luon niya, iban sin hababaw sin gumi, iban na sin luon niya. Intagda po Allah Ta'ala. Siya ay magbaya. Habi ini nalaggo sin dunya larakon niya. Habi ini nalaggo sin dunya lubuhon niya. Sabab mayta, ininiway halga ka niya. Mahal ka pempik-pikilang patuhan. Sure nga sabiat to paggamahal ka, in mu'min diha ini, subay maka sindunya sa mabinula niya akhirat. In agi sintuhan na tungod sindunya, inna ma ja'alna alaiha zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ingkatan sindiha dunya decoration, pangari-ngari amusement katan. Sa ang pagkaubiaitaan sintuhan in decoration dua. Ang decoration siya magkahansol aw di. Lam sintuhan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. In alta anak sabamen malasa kalasahan ta. Kalasahan ta anak, kalasahan ta alta. Ini decoration sin dunya, magkahansol, magkalawa. Magkaikato atau kita imig din kanila.
Sa amura hindi mahansul, kumakal kay mo sambil pakubol, sambil kau bangunon. Wal baqiyatus salihat, amal salih. Ibadat mo, tasbih mo, basa mo Quran, sambahayang mo, sadakah mo, haji mo, puasa mo, inyaon kumakal kay murimi. Sambil hakubol mo magad kay mo, sambil kau bangunon, umalog pa darat sing kiamat magad kay mo. Walaupun in anak asawa mo, di magad kayo. Bang kau pakubol. Ang kanalong si magkakabtang, bangin anak kapo Adam matay na. Law na Adam raja'u kawataraku wapit turabi dapanu walau jallu ma'aka ma nafa'u wala yabkalaka illa al-hayyul ladzi la yamut. Kau dahon na iyanon na kau si magtataras ulia kau anak kapo Adam bialik na kau pa origin mulupa. Kialian kau sin ahli muubus ampa kau tiabunan. Binin kau tunggal isa-isa isok baran. Bangin anak asawa mo magad kay mo palong lupa di dama kamumpaat kay mo. Hisiura amura intumtum mo patuhan mo. Amin Tuhan di magkamatay buhi kakal salama-lama. So alhasil amura in amal ibadat na to. In marana to luto di tuan. Mara pakubol sambil magbangon ding hakubol sambil kita matupa adlaw mahuli. Inamuin paglingkod na to mari bihaon amal ibadat sa ini. Amal ibadat. Inamuin tikang na to ding habay harap mari duara intikang. Tuo iban lawa. Inamuin tuo hipagdihil kay mo darajat in lawa hipag minus kay mo sing kasaan. Naban kau madaran magkari timappa na kau. Damikyan hagwa mo ring habay iskortan kau si malaikat. Ibawa ni pik-pik niya. Karena sing kuyang iban rida niya hainang mo. Na imanga sila malayo-layo nakapanaw mari malayo isa bintikang nila. Mahaba isab in pagbawa si malaikat sing pik-pik nila. Hangkan hawak tulimuang in Madina mataod na nagsuko-suko bay haraig si Madina imbanu sala mahagimba pang mga rikato di mga kabun bata yat layo nakaiya niya Rasulullah mangayo ako lugal masuok hasupaya bang kau maghindo ha masjid magtiya ko makarumo iya una ko magtuy di ako matarasaw di ako malay. Long sinabi kaniya diyarukum tuktab lakum atarukum. Long niya imbay ni umalayo ingkatan sintikang ni bilukis kani. Dengan sabiat tu ayaw na kau kumawa palugal di masuok marayaw pa kau hamalayo hakahaba kaingatan mo ang pagpangadji ang paghinang marayaw ha masjid mari kau tumikang intikang mo yung tutuan sulatun kay mo ibadat sinallahu ta'ala. Amuraon in mangakal kumakal ka to marana to magunay hagubol. Aya po na to Adam malugay na taho na kubol. In Nabi Muhammad labi na hangibutahon. Hangibutahon upat nga katus kapatan labi na halong sing kubol. So hadalam sindihat to ninda Abu Bakar ninda Umar isyun iwan nila hakubol. Amurain hinang nila marayaw. Amurain ibadat na to. Napatauron na to nang marayaw. Ayaw na to lupahon. Ibadat dakula. Imbasahon na to in dua ayat ini. Basahon na to doom. Maka dari adlaw sa doom inhinang siya. Aturan bang munabas sa hirihil kay menyaw. Mabaya kau doom hikalukis kau nagtatahadjud. Sambayang aja kau 2 rakaat puas isa. Basta kau yaon. Igaranto na kayo sintuhan. Mabaya kau dum-dum mangayuk kau keampunan sing kasaan mo nalupa kau nasa kau wala mo natunayin ibadat sin dia akan 100% basta hayaw makawak mo yan to. Mabaya kau mabilang day nga mga jumlahan sin amu intiyaw kiran sin Tuhan beriman basta hayaw sabab kaiyan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kaya nga sabi ito pag-iman pa Tuhan dito ha 4 taon niya. Aun siya intagdapo tagmili
siya mapatot sumbahon, way duaing iwansin ngan, iwansin sifat sin Tuhan. Way ruun ngan niya hindi takasifat. Bang kau mangayo kaampunan, tawagong ngan niya, bay ampunon. Mangayo kau ulong, tawagong ngan niya, bay ulungon. Uningan niya bay ulungon, Ar-Rahman. Mangayo kau rezeki, taga ingan ni Ar-Razzaq. Iya kau Tuhan mangri rezeki aku ngan niya. Sabab pagtag mo hangan niya magri rezeki, dia dawasin tao. Intao kita mo haran, ini ang beigra lang sa bahasa Arab. Pati murah, pati sarak kayaon. Wayroong pagpiun sarakkahan. Haadlaw yaon wala siya nakaniat magsarakka. Sa tiag mo, ya kau lang mo tay manghud pati sarakka. Tiag mo siya, hasipat, hangan pati sarakka. Yari intay manghud ta maggunawiya ini. Minsan siya wala nakaniat magsarakka sumarakka. Sabab tiyawak mo. Na inallahu ta'ala takangan. Nabangkaw mangayo ang puntangan mo siya at tawa ulong. Tawawon mo ingan ya bay ulong mo. Ya wadud. Kita bay nang bukusok. Kaya ba ito Ibnul Qayyim? Mag-uusaha. Kas na ito na nasabot. Mag-uusaha siya. Di siya mabaya makakaunin ahli niya sinharam mag-usaha. Way pa insubo, imbarang niya mumuson niya na. Puas niya jak sambayang sugo nung maug na pahan si pagkauman. Ibandang niya magdarang dito. Pag abot sin adlaw, iklaron niya nindakangan niya. Si mga rikato, yaon ha market site bang ahad iban Sabto inhagim ba magload mau magda mga saying ngagda kaginisan sa subo Arab pa yan marinig kay ba nandun pa bihat to hinang niya nambok adlaw nakauntong-untong siya mataod diagahan siya sa mga mag-uusaha aminin usaha sin tao usahon abya na ba sin mga maglalabay ikaw mo pa mga lamitan ini. Ang kawya mga nakamotor malingkat ang pa isa-isa mo naway na mausahan yung motor mo. At tawa mga duwa ka mo ay naman dyan mga maghutba matulumag na si motor larak. Tablong na isa-isa tara. Yang kita makalaway habalagtasan niya una makaligtas kita. Dakala kasakbuhan kita sin alun nila naway kita. Na naman jari mag-uusaha yaon. Nakita na kauntong, nahiyapaan sa simang usaha hara. Long niya, oay na. Iyan siya o halong niya akay. Pagkain natakaw yan. Halong niya muwi na sa ako ini. Nalong niya, humapit ka ulong niya. Palong niya o kalabayan ko. Paagaran na ba ako ulong niya? Way, long niya kaangkasan ko. Abang mga dito ka to kabun bata ito harap maripakampur na lumabay ka Riverside yaunda ko lang nga timpul mga ri anong daw kinakat na kao miyakat na duma nakakumuhan malayo ang kabayan mo ito makita nakiawa na yung laring natiugsok na hakid sin driver long na long na masakit bisap ko glamo kung sinilong na lang kariensin mo. Uy, nanalong ni Hando, kailo mo ulong kau kako. Nag-usaha ko ini to. Ay, nabakagdap-dap kari Mabaya ka ulong nitugsok. Uy, dari bentaw mabaya mapatay. Tana nakatuloy na ka Nakiya na, nalong na wala rapat jo. Patayon tarakaw. Uy, nalong na may ita, nakamunin ata ko, kakilahan mo ako. Bang kau, magsumbong man kau. Hang kabatalyon kau man mo marimanuktok ka ko na ayaw na. Patayon tanakaw. Nalong na ini na. Before mo ako lang na patayon, pasambahayan na ako doon ka. Nalong nagkatoy. Sambahayan kau. Kakatubig, pagail kau. Ay, pahaba-habain sambahayan mo. Kung mabaya. Basta doon ka na. Naunin na tali na di mo asya mga ulong natiyak na nga sintuhan. Bay ulong. Inna pinit nga niya wadud, napasalin wadud, bay ulungon, bay kasihon. Long niya wadud, ya jalal sal majid, ya pa'alul lima yurid, ya mu'isu agisni. Ya kawadud, nansin Tuhan.
Ya Jal Arsil Majid, ikaw intagda ko sin aras mahamulya, ikaw impaalul lima yurid, himinang sinununing kabayaan, ikaw rain mananabang, tabangi ako bihaw. Amuratin diwaan niya. Naubos na di mo kaya baita na Ibnul Qayyim, kitab niya, na timurun imalaikat ding hay kaupat pangkat sin langit. Sabab diwog na imyan patuhan na ngayo ijin siya na kuno imaun tumabang. Nasabo na siya nagtatahayat. Tatahayat. Pagtahayat niya, pagkita niya, aun na nagkukura kalayuan. Kita niya, pagsalam niya patuo, pagkari niya palawalimikan na yun. Inang hold up ka niya. Kita niya, nagtitindog na niya. Long na rin diin ka. Ako na long niya in. Guwat din kapag iyamu giso agis ni. Kiingatan niya kung tao. Long niya hauno kaukuan. Long niya ikaw patpangkat. Langit. Ako yung piyarasin Tuhan pagkakaw imyan. Iyamu gis. Iya kau mananabang tabang ako bihaon. Iya kau makakausin uno kabayaan mo hinang. Sabi ito tiyabang. Nahaw mo siya timagya, wadur, ulong, siya mo kis. Na mga kau kaampunan, ang nga sintuan, al kapar. Tawagon mo mga kau kaampunan. Ang nga sintuhan magre-rejeki, tawagon mo ar-razak. Mga kau ka, rejeki patuhan. Uno-uno na rin hangan sintuhan, pangayuon mo, tuhan inyan ton, muy dapat tuhan ngan niya. Intiap-tiap nga niya un-aung sifat. Bang aungan ni Ar-Rahman, ang sifat niya rahmat. Nakalanduin ulong iwan rahmat. Abi na sinagi kato sin hadis. Inallahu ta'ala khalaqar rahma mi'atu rahmah. Hanggatus in rahmat. Binin niya intis awatis ina rahmah. Wa arsala rahmatan wahidah. Piaturun niya in hambuok da rahmat. Tiag bahagian na singkatan. Nagbahagi na in jin, in manusia, in binatang, in ista, in katumbu-tumbuhan. Hahambuok da rahmat. Nayat to kanya in 99 rahmat. Subhanallah. Ulong Tuhan, Tuhan Rabbul Alamin. Natawaga, magkamangayo rahmat din kanya. Ingan rahmat. Ingan niya Rahman Rahim, in sifat niya Tuhan rahmat. So ini rin mga pagparat saya pa Tuhan. Nahusyapot niya pagparat saya pa Tuhan wa malaikat. Malaikat. In malaikat Tuhan bakas in nabi mawaya kumita malaikat. Amuin hamalatil ars. Pag kita nyari niya kakausan kita sambil nangayo siya izin pa Tuhan imanuisyo siya si malaikat. Nakaiyan siya hasunan niya Daud udinali an uhaddisa malakan minal malaikati min hamalatil ars ma baina sahmata udunihi ila atikihi masiratu subumiati amin. Lago si malaikat ya panjari sin Tuhan. Mabayak kumita in nabiri na kakausan kita unas diwul. Uwas na ngayon siya izin pa Tuhan mabaya siya manuisoy. Sinlagdo si malaikat izinan siya. Laum niya. In amu in laggo. Sinamin duhol sintay nga iniya amu ninin sahma. Mari pa abakay niya. Sook-sook niya ba ini? In laggo sin ini mari. Panahon mo. 700 tahun. Ampa kau dumagpak di mari. Subhanallah. Malaggo sayan. 700 tahun. Panahon mo tulakon 700 tahun. Den di harap mari ampa kau dumagpak. Nabiariin ini mari. Nabiariin na mari. Biariin na pakatan. Biariin ablang laggo. Malaggo. Naparat saya unta. Habihaon na laggo. Mas azim malaggo din kanila in Tuhan. Mas malaggo ang kanakaw imyan bang kau sumud pasambayang Allahu Akbar.
Sabab wayroon na akbar lumiuring nga Tuhan. Allahu a'zam, wayroon na lumaggo lumiuring nga Tuhan. Sababin langit iban lupa, lupiun dirahula may niya. Was samawatu matwiyatun biyamini. In langit lupiun doon hakula may irasin Tuhan. Subhanallah. Doon haliman niya. Naparat saya min Tuhan takalima. Sa bidda deng hakatan lima. Laysa kami selisay. Sabab biyay ta halong sing Quran. Bukunin lima niya sin lima singkatan. Misalnya kita un waktu magyanda kau ingkayo long sing kamaasan tagao. Hangkan na bang au masunog along nen o sing kayo harap mari. So kay baita nila ikabaita teng kayo tagao. Inhangin ikabaita ta tagao. Sa hao sin hangin au mata au ilong au simut. Dita hikabaita. Way kato nakaiyan long taaw. Sa o. Nga, nabiyita kato sin Tuhan, wayab kawad rabbika aun bayho. Sa nariyat tu makajari kau imyan aun ilong, aun mata, aun tenga, bayho ta. Sa mablay sa kamislihi. Way sibuk niya. Ingkatan sini pasibuk muway. Sabab bidda siya rin kata. Sa siabot niya kato bayho, nakahagaron ta. Sa inhantang iban dagbus iwi tapatuhan. Siabot niya kato ang lima kahagaron ta. Sa inhantang iban dagbus sin lima iwi takan niya tupot siya rin makaingat. Nabita niya kato ang lima. Sumanunjo kiyatun inlagok sin Tuhan Rabbul Alamin. Nabihat to ni malaikat. O si mga malaikat ini biapan jari sin Allah Ta'ala ang trabaho. Mga sila ini karasulan piara sin Allah Ta'ala mau patiap-tiap. Insalah-salah sana malaikat patuhan amunay Jibril. Sabab bangin Allah Ta'ala magbisara, magkabtang pununguning katan malaikat. Awal man yupiku Jibril long sin Nabi. Impanagnaan makasayo hakapunungan Jibril. Jibril makarungog baita sin Tuhan. Jibril makaasubuh patuhan Rabbul Alamin. Sambil baita sin Nabi, innallaha ija ahabba pulana da'a Jibril. Inallahu ta'ala bang lumasa hambuok ta'uk. Pamalimasa si hakauman lukbutun. Tahun ni Jibril. Long nakan Jibril, innallaha yuhibbu pulanan. Imyan inallahu ta'ala long naya Jibril, inallahu ta'ala lima saha mangayari. Pahibbuhu kalasahi siya Jibril. Pagubos siya to ampahi Jibril hipasampay din message sin Tuhan. Ampanyatagon inahlus samawat. Tawahun ning kamalaikatan doon na 7 lapis langit. Long na innallaha yuhibbu pulanan. Inallahu ta'ala malasaha mangayaon. Kalasahay niyo. Kalasahan sin tao langit. Ay sin na malaikat ta langit. Us maripahumi. Kalasahan sin kataan sa barang hababaw sing gumi. Deng naman habinatang. Deng naman nakatumbu-tumbuhan. Kalasahan. So alhasil Jibril inamuin makarungok pa Allah Ta'ala. Siyain mo na baitaan. So rin nasabiat to, siyain salasa-lasa. Malaikat patuhan Rabbul Alamin. Iban na si mga yaon hamalatul ars. Amin yaon. Ini parat saya hun na to. In sila long singkaywanan ulama piapan jari kuno dengan sahaya. Sahaya kuno sin aras. In mga malaikat piapan jiray kun. Long singkaywanan bukun hasahaya rain nasabut. Wala tiwila hasahaya sin aras. Pag-iman patuhan, pamalaikat, hikatu pakarasulan. So parat saya hunting karasulan. Amuin din na to papagparakon haantara sinambuok pahambuok. Sababing karasulan, bali sila bang mga rikato ini longsing kita hul. Bang mo piarat saya ng buok, parat saya mo katan. Bang mo kiupurin ng buok, nakupuro mo na katan. Sababin agi sin Allah Ta'ala kadzabat qaumun nuhinil mursalin. In agi sin Tuhan piuting sin nu sin kauman inu ing karasulan kata. Manjari impang asubumi taong rasul nakauna piaturun mapuas ning kanu in jawab boy. Inuren first rasul. Namita imianin Tuhan piuting kuno sin kauman hinu ing karasulan kata.
Sabab in aturan sin Rasul bang mo piuting inambuok na puting mo nakatan. Bang mo kiya hagad inambuok na kahagad mo nakatan. So nga sabab yato, so way mo kahagaron katan, way piagbiddaan hangan pagkarasul. Iban pamarat saya kanila hangan pagkarasul. Lano parni ko bay na ahadin. Way roon piagbiddaan na antara nila. Way di natuyat to para ko. Nadamik yan yung kitab, way kahagaron. So nasabot di opat rukun. Alima, ika-isa patuhan, iman patuhan, para malaikat, parasul, pakitab, inhikali mapaadlaw akhirat. Amin pagyanun Rabbana wa ilaikal masir. In ilaikal masir amuna tuan in adlaw akhirat. Nahaw na in kadar iwan kada. Amin pag-iman hakadar. Longsin ulama dito hakabtangan kalu sami'na wa ata'na. In pag-iman long ni hakadar yato hakalu sami'na wa ata'na. Inimian kau sami'na wa ata'na inyaun kadrun. Sibuk damangi marayaw kahagaron mo. Deng hatuhan. Sibuk dama masakit iwan bukon masakit parat sayahun mo. Sore nga sabab yato in ayat ini naranya in unum rukun iman. Hangkan na sa ini gusi. Hangkan na sa ini bang mumabasa. Mabatbat sindum higarantol kay mo sintuhan ng mga ini. Di da makasuok kay mo insaitan pakumpaon mo. Ayaw na bang sumud pabay mo. Minsanin sumuok di makasuok. Bang mo biyasahan sadya. Halaw sinturong nagsuno-suno di kau suokon. Nahajaman na to. Kabaakan na to ing kabayan si Muslim. Yaunin nuno. Ang kanaon waktu. Mangaroon kamo. Na di ba maikan nila. San pabaitaan mo. Kaiwanan na mga nakahati mga ngadji. Pagdatong sadya na misita pahambok bahay pag uwi nagsuka. Na pagsuka ka awalong ni hadji kuwan. Na pagkatu piso na ito na iubukan to nalong niya kimulatok kiawatan. Na minsan pa iyan muhoy undongin yun na rin pag-awat-awat yan. Laukan yung kajinji ng tuntutan sang kamadlaw mahuli. Along niya kiawatan. Namaita, pasalhati ko baha imbay niya, takanuno. Namaita rin takanuno, dali na pagbasahon niya. Nabang mo yung biyasa, sindong sadya, aupo da. Kunda, nabang suratul Baqarah yung biyasa mo, kakat pen ayatul kursi, natakpat timap pa na kaw. Jakpat na kaw. Nabang wala mo nabasa, yaon hadya, marahin na. Ayaw mo yung tinggali, basa hatuan. Naman jari inhalasi ang dua atuan katan. Nasabot ta na kaina. Dua apa ngayo tapatuhan. Gopra na karabbana wa ilaikal masir. Piang ngayo ta ingkatan sinahinang ta wala na jukup. Ingkatan sinahinang ta naligap kita au pamuha-puha sa tiyunaita. Piang ngayo tapatuhan ya Allah maapa ingkakulang namo ibang kahina in agisin Tuhan katoho. In agi kato sin Tuhan kat paal. Nah hakayan mo Rabbana malata katalana dinamuk kakausan in piaramo ipihinang mukam agi sin Tuhan o. Hangkan na ingkatan wajib kato sin Tuhan kakausan ta. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ulung iban rahmat. Aha zaman nila nakauna bang imbaran mo kaya pikitan najis suway mo kang isan. Bang imbadyo mo kaya pikitan najis suway mo guntingan. Di maka dakdakan. Nakatuulong iban rahmat piksikan mo hadya tubig dakdakan mausal mo na. Gidgiran mo hadya sin lupa bang way tubig mapakay mo na. Kanila bang magsambayang di makajari mamakai lupa so way tubig. Maglawag kau. Kato bang way tubig pamakai sadya kau lupa. Pialuhayan kita sin Tuhan piagaanan. Kanila magpuasa bang sila nakabati na. Sindong na sila kajari kumaon. Bangkaw nakatu sin puas maghrib before maghrib nakatukaw in pagbubuka long ta maghrib nakabati kau puas maghrib di nakaw kajari muka tuy na in puasa mo. Tuy ulong ka to sin Tuhan
muka kau. Minsan kau nakatuk pagbatik mo muka kau. Makatuk na sa kau puas isa. Pagbatik mo sa gambok, makajari kau kumaon. Kanilarit na. Makabatik kau lisag dua, makajari kau kumaon. Aung pagsahur kanilaway na. Ulong iban rahmat kato sinallahu ta'ala. Wala na kita piyahunitan biya sin pagpahunit kanila. Naringa sa wabiat kung basahon na to tuan. Ayaw na to yung tuhok pason. Naman dyarin ayat yung nagdarayan matao. Muna-muna ini yung khasais, special kato dah. Hanabi Muhammad ibang kato. Kita inapi sintuhan kalasahan. Hangkan na satu yan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamunain sa rayo-rayo umat ng hakatang umat. Tupo na yung malkiyamat isabauna. Mapun kamu adlaw mahuli kapituan sa antum khairuha kamu na labi abdal ng kanila katang. Hangkan na waktu in nabi imian pamanga sahabat law niya insul ka irihil ha ummat niya 1/3 sin halong sul ka ummat sin nabi in 2/3 ummat sin kanabihan kata nakatakdirin sahabat Allahu Akbar kianapan sin nabi piangayo law niya 1/2 sin halong sin sulga kamu katan in 1/2 kanabihan katan. So pila kanabihan ang riwayat ng nabi labi tunggatus hangpo labi in rasul. Iya subo siya pila in taon sin rasul tunggatus hangpo labi. In kiyaway ta Quran kauhan taglimara. Ang pakyaway ta hadis sin nabi wala nasabut ta Quran sa hadis giyanapan siya tuan 5 na hinang dakatluan na tungga to sangpu labi wa minhum man kasasna aw deng kaibanan kanila kisa na mo kay mo ya Rasulullah wa minhum man lam naksus ing kaibanan deng kanabihan wala na mo kisa na ingkatan tungga to rasul ini nglabi iban umat natungga to labi hambuok das hambuokon na sila katan kanila rain hap tunga in ummat ni Nabi Muhammad kaniya katan as diwulin tunga di kakaukukan aung pariwayat dugaing ya baita murakuman khilafin mga kaibanan sanan 2/3 1/3 dakuman ng kanila sumaita ulung iban rahmat sinallahu ta'ala ummat ini dengan sabab itu special in umat ini siya indihilan sin ayat ini pia turunan siya indihilan sin ayat ini pia turunan dengan sabab itu supaya natutuan ini bukan iban amalan pakayun na to supaya magmumpaat di katok taniyo ini akong pasan ko ini mamarahin ang kajam labi-labi sabab bukong damarayaw in magpahawa kita ini tugtog da mga mataas na in agisim mga nangangadji ha ilmu nafs inamo in receive kuno sinta o mataas na 45 minutes nalabi na kitang kajam may ta na memory ta nagpakari na pa mga ini kung biasin mga sila Ibnu Taymiyah 52 jam subhanallah bata-bata 52 jam wayrum pagsulat pag uy ikalukisin 2 jam ito katan lumingkod ni sa another 2 jam ikalukis nabanghang kaadlaw mga 6 jam in lingkod niya 6 jam ikalukis ingkusog sin memory nila nalong sin mga kabataan bihaon wala pa way sabtuan na transfer in memory tabiyaw nagkabahagi na yaw na computer yaw na kuno ha laptop yaw na kuno ha tablet yaw na kuno ha cellphone ay nalong kuno bunal kawa ang kanda kita longkohin doon dadi mo pagganakana kalupahan at pasalong niya nabahagi naman to na nakatumtum in cellphone nakatumtum long nin laptop ay nga sabiat to mga kamanghuran katawtay manghuran palanggungan na agama Islam ini murah-murahan umpaat kato ipatumtum bangsaw pa maong kaptangan na mo wala imam tuwan ini turing kamo sa olaw kung bang ang imam mo metil parulibon na to ayaw na to kalupahan amalan na to inyat to bang tumuk gumimata so kabasahon na to bang na to kalupahan dito hapuas maghrib bang di hapuas isa na bang di before kita matug di tayat tulupahon subay na to basahon para kita mabilang tao takaakal di mahugpas kating karayawan in mahuli mamait kami halapal kasilasa ako kauli haja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.